Pozdrav svima, došli u novi video. Danas ću vam pokazati top 5 kanala koji se bave tehnologijom, koji su odlični, koji su strani, koje vi morate zapratiti, naravno ako volite tehnologiju. Tako da ostanite do kraja videa, tako da možda za neke znate, a možda za neke i ne znate. So, stay tuned. Znači, ovako, ovo je moj kanal, manje bitan. Prvi kanal koji pratim jeste Linus Tech Tips, znači Linus je taj jedan tip, vidite ga ovdje. On vam radi reviewe, recenzije, unboxinge, novosti, sve živo vezano za tehnologiju, znači za kompjutere, kućište, procesori, dakle sve to vezano za kompjuter, ali dobro. Onda ovako jedni, ne znam, gadgeti, tableti, ne znam šta god vas zanima vezano za tehnologiju, kod njega možete naći, kao i kod ovih ostalih kanala koje ću vam naravno pokazati. Drugi kanal je Jay's 2 Cents, dakle Jay's 2 Cents, čovjek, vidite ga, znači jedan čovjek, bavi se također tehnologijom, reviewingom, znači od grafičkih do matičnih procesora, ne znam, oprema za kompjuter, od tipkovnica, miševa, kućišta. Možete vidjeti na ovaj naslov na njegovo, znači Cooler Mastera je sponzoriran, tako da možete dosta dobrih stvari očekivati kod njega. Naravno, ako vas sve to zanima, zašto se ne pretplatiti na njegov kanal i pogledati šta će vam napraviti. Tako da, radi isto, znači, unboxinge i sve to, radi giveaway-eve i svašta nešto. Dobro, treći kanal, Tech Syndicate, to jest treći, da. Tech Syndicate, u njemu je ovaj od malo prije, znači Jay's 2 Cents, znači to je skupina ljudi koji radi sve vezano za tehnologiju, od novosti do, ne znam, također unboxinga, gameplayeva ima, ne znam, igraju igrice pa komentiraju igrice, znači sve živo i neživo, tako da čekirajte pa recite šta mislite. Onda, Barnacules Nerdgasm, znači evo, to vam je njegov kanal, dakle, reviewinzi, unboxinzi, kod njega mi se sviđa što radi neki, kako se to zove, neki bokseve dobijete, znači kod njih imate horror block, onda nerd block se to zove, da, nerd block, i onda imate kao više vrsta toga, horror block, arcade block i tako to, znači kutija u kojoj dobijete, ne znam, neke random stvari svaki mjesec. Tako da čekirajte pa ćete vidjeti o čemu pričam, a u ostalom radi dobre reviewe, ne znam, raznih stvari, od kako dobiti bitcoinove, kako izgledaju te mašine za bitcoinove, to jest ti rudari, jesu rudari, nisu, ne znam kako se to zove, mineri, i uglavnom sve i svašta, bacite oko. A, ovaj kanal, We Will Android, dakle, čovjek radi reviewe na aplikacije za Android, na, ne znam, igrice imate kod njega full dobre. Također u opisu videa uvijek stavi link za skinuti tu igricu, to jest program. Radi, kako se zovu, reviewe, znači pregledava razne aplikacije za Android, dakle za telefona koji imate Android, ne znam, za tablete, za bilo šta drugo. Dakle, čak imate reviewe od raznih gadgeta, to je dodataka za Android, od, ne znam, joysticka, pa do nekih drugih stvari. Tako da, svakih, ja mislim, tjedan stavlja top 5 ili top 10 Android applicationa, to jest aplikacija. Tako da, ljudi, ako imate Android, želite nove stvari na njemu, ili vas zanima što ima novog u Android svijetu, čekirajte kanal ovaj, We Will Android, i naravno, subscribeujte. Uglavnom, eto, to je bilo to. Nadam se da se svidio ovako jedan video, ovo nije nikakva reklama za njih, već samo da vam pokažem neke kanale koje ja pratim, koje se bave tehnologijom.
Razmišljao sam napraviti ovako neki, kako se to kaže, serijal u kojem ću ja top 5, top 10 kanala koji se bave nečime. Tako da, eto, ostavite komentar, recite što mislite o ovakvoj vrsti videa, recite da li ste već znali za neke od ovih kanala koje sam ja predstavio, to je pokazao, i podijelite video, naravno, pretplatite se ako niste i vidimo se u drugom videu. Ćao!